Ekipa, evo nas u nama najzanimljivijem dijelu, znači imamo tu interior cleanere, vekseve, svašta nešto. Možemo malo pogledati šta tu svega ima. Armoral, Meguiar's i Chemical Guys su uvijek tu prisutni. Ono što je zanimljivo, Jay Leno ima svoj brand koji je kod njih dosta zastupljen. Mi smo bili, Karla, nešto probali, nismo bili nešto happy, ali moramo probati ponovo da možemo reći jesmo ili nismo s time happy. Adam Polishes dosta se gura u zadnje vrijeme posvuda. Recenzije su dosta dobre, vjerujem da će biti ok. Evo, Karlica, možeš i pokazati. Znači 12,97 interior cleaner, to bi bilo u eurima nekih 10,5-11, s tim da je ovo cijena, ponovo napominjem, bez PDV-a, znači to je nekih 14-15 eura. Neke proizvode imamo i kod nas, evo ga, leather cleaner, to smo svi koristili, tako da cijene će naravno uvijek biti nešto niže nego što su u Europi zbog shippinga, ali zanimljive stvarčice. Vidimo nešto od Red Bulla, tko to proizvodi, a evo ga, Armoral, odlično. Eto, znači nije neki no-namer, nego brandiraju pod svoje. Razna oprema, četkice, svašta nešto. Karla, će mi kupiti ovo? Da, eto ga, tako da imate se svašta nešto za poigrati. Nije da im nešto fali, bili smo tamo, vidjeli svake ulja, filtere, neću vas s tim maltretirati, ali da, imate i toga i oni to funkcioniraju kao jedan tokić, zapravo dosta, nabavit će vam sve što vam treba za aute. Zanimljive stvari, neke stvari kod nas nema, to će dečki iz Meguiar's Hrvatske malo bolje znati, što ima što nema, ali evo recimo ovo mi se ne čini da sam vidio, mogu biti u krivu naravno, ali da uvijek će imati i neke stvarčice koje kod nas nema. Tako da je to sve zanimljivo za vidjeti. Evo Rainix šampon, mislim da to kod nas neće dolaziti jer nije nešto potrebno. No? Eagle One, jako poznat njihov proizvod za poliranje metala. Uglavnom, smijemo to otvoriti, to će se teta iz Walmarta ljutiti. Evo ga, nekakva vunica, unutra je to namočena u pastu, kao što vidite ovdje, i sa tim onda polirate svoje akrapoviće. Dobro, Mothers, jako poznat njihov brand. Dizajn je onako lila, ali evo recimo ovaj aluminium polish od Mothersa je bio dosta hvaljen proizvod prije puno godina, kao što vidite best selling metal polish product. Ima svakakvih stvarčica za igranje. Cijene su zanimljive.